palatandaan na. Ganyan talaga. Mount Isarog. Ayan yung Mount Isarog. Kitang-kita Mount Isarog. Mga ano pa, 15 minutes, 20 minutes. Then Naga City na, Naga City. Naga City. Amo nalampasan na. Dito na kami sa Naga.
Tag-na, Bicol. Ayan po, ayan na yung Bicol Medical Center. Diyan ako magsa-swab para sa aking RT-PCR para bukas.